avuze ngo afise naye ngoma namusengera ngo afise naye iye eti ana ushuhuda. Haleluya. Haleluya. Ndafise ntahe ngomba nshimira Imana ya Prophet of Jesus Joshua. Nataka nishukuru Mungu wa Prophet of Jesus Joshua. Namumenye hari muri 2020 biciye kuri Facebook. Niho nabonye afishe yagomba kuri gikorane kuri Sesinga. Niliona afishe anataka afanye mkutano kusesinga. Ndahazi ico gihe narimerewe nabi cyane amagara yarankitse. Nilikuwa vibaya, afya ilikuwa mbaya. Ndahashitse nilipofika nahasanze Imana idasanzwe. Nilipakutana Mungu asiye wa kawaida wa mamlaka. Ico gihe naciye ntangura guhiga ishengero ryiwaho riri. Toka hiyo nyakati nilianza kutafuta kanisa yake kwenye iko nikaanza ingia. Ico gihe ubushobozi uko asenze bwaramfata bukanta hasi. Gisi alikuwa naomba mamlaka alikuwa inanishika na nitupa chini. Naraza namba ibukare nkasanga sigaye mu masogisi gusa. Nilikuwa nakuja nimevaa bukare na kutana nimevaa shocks niko nalia kama mtoto. Nchuro nadashwe ngaha zirarenze. Nilikuwa natapika mida nilitapika hapa ni zaidi. Harageze igihe ndibaza ati none uyu mugabo kwa mbasha nibiki gabasha. Vikifika nyakati najiuliza mbona Bwana ndonia ni kwa nini jamani? Ariko no munsi mfisi ntahe. Lakini leo nina ushuhuda. Yarangiriye neza uba magara yanje ni meza cyane. Alinitendea mema hivi afya yangu ni nzuri sana. Nabonye urukundo rudasanzwe mwino shengero. Niliona upendo usio wa kawaida mu kanisa. Umuntu yabaye hagowe sinari nzi ko hari umuntu akundana nk'urukundo nabonye ngaha. Mtu mwenye niliishi mushida nilikuwa sijui kama anaweza kuona upendo kama niliona hapa. Aho yashoboye gushika ku rugo aho naba n'umudamu. Alifikia kwenye naishi na mke wangu. Kuvicho gihe nagiye ndatahuzwa buke buke. Toka hizo nyakati nilienda naeleweshwa pole pole. Kuva aji wacha aho twaba. Toka anakuja kwetu tulikuwa tunaishi. Kambere kwanza cinzira yashitse avuga ati ndabona inzoka iguma yasamye ishaka kurotsa umuntu. Toka aliingia alituambia naona nyoka inabaki. Jina rapfa urabizi nararaga. Mimi nilikuwa nakufa na aga kabisa. No kumuha mahera tuzonderera abana. Niliwahi kumpatia hata pesa eti unineleage watoto na niko na kufa. Hivyo byose byarahavuye. Toka hizo nyakati hivyo vyote vimetokaga. Yarasi. Nilikuwa nimeianza nimeachaga kabisa kwenda eko. Kuko narayirabikandaba nta buryo nari mfise. Nilikuwa naitizama inanitizama sina pesa. Agataho kuva umwasa tamwe kungendera yaciye agendera no mu butunzi bwanje. Adui aliingia mu utajiri wangu kulikuwa natumikia. Nabi ndabura mahera kandi narayaronka. Nikakuwa vibaya nikakosa pesa na nilikuwa na yarahinje aravuga ati mbona umwasi mu kazi wao. Na hapo aliingia akasema naona adui ku kazi yako. Naho nyene yaraje arambwira ati Imana kudugije mutahe mu mezi 3 nari ndosi milioni 11 zirenga. Alikuja akasema Mungu anakuongezea mtaji katika miezi 3 nilikuwa na milioni zake 13. Ndio jambo nalikuivuga ariko ndariretse kuko mbonye mutarishaka. Hilo neno ningelisema lakini naliacha maana naona hamulika. Aho mpanze mwene urupangu namubwiye ati shikira inzu yawe ngomba nji wanje. Mwenye nyumba nilimwambia chukua nyumba yako. Ndabona abantu mugiye kwamagaranye n'inzu walo. Ninaona watu wanaenda kupiga. Wino wakira kioske yao. Wino wakira inzu yawe ngomba. Njoo chukue nyumba yako naenda kurani. Yindwi ntisika ndimuka. Hii wiki haitoniacha ndahama. Kenewe byose yotuma umuntu yinjira mu nzu byose byarabonetse. Vya kuhitajika vyote ili mtu aingie nyumba yake mpya vimeshaonekana. Wewe jamu mvugishwa nyatuye kati umwaka uraheza kubaka. Kwa ajili ya neno nabii alinikirie kwetu umwaka namaliza sinovugiyo nayakuye. Pesa ambayo nilitumikisha sijui hata kwa uzombaze ndokubwira yavuye muri iryo jambo nyene. Uniulize litoka mu hiyo neno. Naho kuri myaka ingahe nahora nkora umwaka wose nkabura n'umwimbo. Nilikuwa natumika mwaka mzima sipati faida. None rero mpagaza hanshimira Imana. Na nasimama hapa kushukuru Mungu wa nabii. No ishima kuri vyishi. Naweza mshukuru kwa mu ndoto. Tunakutana ndoto pengi tu. Niyigere nyirengagiza na rimwe. Hawahi kunipuuzia hata limoja. Ndashima ubuzima bushasha yampaye fondasi dasanzwe. Ninashukuru maisha mapya alinipa fondasi ya kawaida. Nilikuwa naishi sijui kuomba vya Mungu na viona hivyo. Nari mbayeho mfise ubwoba na cyane kwiyo twivira ugwaye bikayabayobera bace bakujana ku mupfumu. Nilikuwa naishi na uoga maana kwenda toka ulikuwa kigonjwa na kutipeleka kwa mfumu. Ariko no munsi nikanze na gato yanca nkubita nkavuga ati mwizina rya Yesu na. Leo nikijikanga hata kidogo napita napiga nasema kwa jina la Yesu Kristo.
Byo byose ndabikesha umuvugisha. Hayo yote nashukuru kwa ajili ya nabii. Urugo rwanje rwarasubiye kunaguka, rwari rusambutse kuko ndoa yangu ilibomoka, nilikuwa nimekufa. Wari rwahejeje gusambuka. Ilikuwa imemaliza kubomoka ndoa yangu. Mwasi ndetse ikindi gihe yarandungitse nk'imwe mu y'ubusambanya, ariko ndashima Imana. Adui alinitumanaga eko tena roho ya uzinifu. Waciye mvumbura ntaragenda. Nashukuru Mungu, nabii alinivumbua sijaenda. Aisi iwaze uriko urapanga programme gusa uko unapanga programme twezi kijana wangu. Aho hano nuje urashobora gusha. Iyo fasi usiendi unaweza ungua. Aho niho natahuriye ibanga ry'ubuvyeyi byarangora cyane kwitwa. Hapo ndipo nimeelewa siri ya mzazi iko nisumbua kuita mtu papa. Nari muri saro nabuze ivyari byo umuriro wagombogere nko kuri Sando Celsius. Uyo si umuriro wa Regideso. Iyo sio moto wa Regideso, moto ulikuwa ulipanda zaidi. Nilipotaka kutoka nikasikia simu. Nikasikia ni Samirieni. Mungu ambariki. Arafise umutima mwiza cyane. Iko na roho nzuri sana. Ndibuka igihe kimwe yaguma yibutsa dadi yaratwemereye kuza muhira aguma avuga ati alibaki anamkumbusha dadi eti ulikubali kwenda nyumbani. Mungu amkumbuke alipo. Amen. Ico gihe acarambaza ati namahoro. Akaniuliza ni amani. Kubera nzari umwana w'umuvugishwa nibaza atahara yambonye. Maana ni mtoto wa nabii, niliwaza ananiona. Ndavuga ati je nta mahoro nifitiye. Nikaambia mimi sina nguo amani. Kuna roho chafu inanifuatilia. Muvugishwa ali yabibonye. Nabii kumbe aliviona. Samira acambwira ati guma watura Yesu ariko ejo muri ICPM. Bakiona kiri Yesu. Uzoze kwishengero ICPM kuje kanisa. Na ubu rero ico babwira Imana cyambere niki? Hivyo naambia nini Mungu yaragwaye ubuzima. Alikupa uzima. Mugiye kwinjira mu nzu yawe. Unaenda ingia mu. Mafiye umva gute mugiye kwinjira mu nzu? Is a big testimony. Beti wangu mnezero cyane. Iyo naye nibaza ko ari mwebwe muza gusenga musenge mutimana. Iyo ushuda mwombe mwambie Mungu. Vuga mana. Ukunyene udukuye mu bupangaye. Ukunyene udukuye mu bupangaye. Rabi imiryango yose iringa. Tizama familia. Yango yose iringa. Bahe amazu. Wapatie navyo twari dufise. Uraduha inzu. Unatupatia nyumba. Baho umutima wo kumenya yuko bidasaba ibintu ariko wewe utanga ubuntu. Nimavuga amen, you receive as they receive. So thank you, I bless you my son. Narinje kubasengera mufukame ubundi mache mugira ivy'amashimwe naje kubasengera. Ndabasengeye ngo iyo nzu muzogire mu mahoro. Ninaomba iyo nyumba mwigwemo amani. Ndabasengeye ngo mukijinjiramo mukiingia tu ndani muce mutangura kubona izindi nzu. Mwanze kuona zikuza zingine. After this prayer inyuma iri sengesho ugiye gusubira guhezagirwa izindi terrain. Unaenda kubarikiwa zingine tena. Ntuzotinye kubaka usiogope kuko uzokubaka inzu igurishe ucutangura gutera imbere mu mafaranga ateye ubwoba. I bless you.